di hadapan Allah dan disaksikan umatnya. Apakah jawabmu dalam jabatan diaken? Astrid Yakob Joseph. Lodi Rins H. Kawangi. Jenny Dieter Budiman Sibal. Setiawan Jamali. Adriana Tenda Manansa. Marino Ferdinand Latuberisa. Edison Tuonusa Sabah. Dalam jabatan penantua, Keti Tondombala Biwa. Edward James Latwi Amau. Constance Soekarno Siahaya. Fred Juven Karti Tampake. Cecilia Sri M. Surbakti. Ernie Wentz. Johanna Wilhelmina Jakob Nidiyu.